Iyi y'abantu bagiye kurwana mu ntambara iyo bashira imbere abantu niho bafata ku bikiri uburyo bw'umubiri asanzwe afise inkinzo ariwe Yesu Kristo iyo ni ikimenyetso kandi ya nkinzo rero iri kuyatariki amaprofesi yose y'igihugu yanditse igihe cyose azabakumbuye umuciwe amekanga guhana amaprofesi niyo yavukiye ibintu rero murakoze cyane bigenzo ijambo ry'Imana